باربرا بوش خدیا پر راسپیا بفرین و نافدار برحسوفکی سادهی و نفس کندیا خوا حتی لدمی که خانما یکی بو لسال 1989 حتی 1993 جمال خوی خوا خوشتویتر بو. او کابانیا سروکی چلو یکی جورج اچ بوش بو و دایکا سروکی چلو سی جورج دبلیو بوش بو و شاهد رو رسمین سنخارنا وان هر دو سروکان بو. دوه کش کاسپی آلایا امریکی حتی نیوه که نظم کر وک راگهاندنا ریزگرتن و بهیا یکم خانما و سرائه بو دم 4 سالان. باربرا بوش یک جی خانمین یکی این خوشتوی بو. از باوردکم نافداریا و جی خورست کسایتیا و یا ساده بو. خانم باربرا بوش شاهده چندین رودان دیروکین جیهانی و امریکا بو بتایبت لدمی که کش کاسپی میوانداریا ریبرین خودی بریارین جیهان دیکر. لیدیسان خانمه که رحصفکو زمان خوش بو. بێ سوحبەت ڕاستی گەلک زەحمەتە بێژێک هاتو هەز بچی دکەیت گەر زارۆکێکی تە ببتە سەرۆکی ئەمریکا ما ئەس هەڤژینا سەرۆکێکی بووم من ئالۆزی هەبوون نها هەر ئەو کەسەیە ئەس دێم بدیڤە بووم من هاوار دکرد کانێ مەزەلە خوالێکدا نها ئەو کەسە ببتە سەرۆکی ئەمریکا. باربرا بوش تفگرا نهشتنا نخوین دواری کربو خما خویا پیشینو سازیک جبو و مبسته دامزران. د 30 سالن بوری د او هاتیه ناسکرن وک خانمایکه یا نهشتنا نخوندواریه و د اف ناف جرابه مینه. از باور دکم به باوری و هزا خوا جوه دو زیرا و خلق راکش خوا. لسال 1994 و بیراورین خوا دکش کاسپی دا نویساندنو دگوت و باشترین کار لامریکا هیا جیاناوی روش بو روژی سرنج راکیشو بکیف و خوشیه و بخوا خوا به پارێزیار دەداناسکردن لێ دیسان بەڕێز و حرمەت بوو لەجەم هەردوو پارتیین ئەمریکی. لەمهایەک خانم باربرا بوش بیرەوەریە ساڵڤەگەڕا 73 یا هەڤژینیا خوا دەگەڵ جۆرج ئێچ بۆش کردبوو ئەو ji بنەمالەکە دەوڵەمەندên bajarê Houstonê ویلایەتە تەکساس یا ئەمریکینە دایکە 6 زارۆکان بوو و ژیانەکە bi kêf û xweşî derbas dikir heta niha jî çi şermezariyên siyasî û civakî ji wê binemalê nehatine ragihandin. Li van salên dawî ew ji nexweşiyên sîpelan ku dilî dinalî. Li roja yekşem binemala Bush ragihand ku xanima yekê Barbara Bush di rewşek saxlamiya gelek xirab de ew êdî çareseriya pizîşkî bêfeyde ye û wan biryar daye bi aramî wê bihêlin. Êvariya roja sêşembeyê di nav malbat û kesûkarên xwe da wê wexera dawî kir. Hêşta malxweyê wê George H. Bush saxa û dijiyê 94 saliyê de ye.